parlok baro ki baju ya snow bat ngi ha kani ka project Dorbin. Idan menta ha ka benta ka ba lajan kot ka kitab Genesis kata kalong ha ka lenong ka ba saw kundai. Tinga sohar pedang ya pi pastor banyalam jimut yangi wat kunju pi baro ka bagi so ini program. Tu kanya pai syakani ka benta na khotbah. Te pang kum ngajing lam prang kendiat pinda pliet ya ko khotbah ka jong pi ha ka lenong ka ba saw kundai. Pinda pait na duk basdang duk ka bakut ngadon ya kani ban ong. Baka lenong ka ba saw po khanda jong kitab Genesis ka sedang haka da ka jing yathu lupa. Bat ka bakut du jong kani ka lenong ba saw khanda ipan kadon da ka hukum. Kani ka jithu lupa ngin saya I menta u yathu lupa ayu Jacob bat yanu. Bat ha bakut la syai jong lenong ba saw khanda ngin salap du. Jacob hukum ayu bat yanu. Tengah subhai pipstor penyalam sedang. Blessibun Mbak Ridan nak bangsa tikintil ke jangpi. Dia bukan Muslim ini apa yang bisa terkenal kepada sebuah kendai. Kumba pipila umantan kerja jengit lupa. Dengan seipai kalau kuno nomor ba akan nikah heading. Jom kan ke bentar. Keren baik buat kamu dikintin ki jengkerku di jong ujakom. Di lakin dei ki jengkerku ni kindai ki jingatu syapang ki hiban saja hadir di yang mentang ini pak tip andang layak jeki tu ki dekat ke wei hadin ke wei pat dia ingin sesuatu tu ke di hukum no ke di khana ke pangin ya puli ha ke di por ha di ka tenong ke pasok kendai dengan share di screen ya rab kini kiba page hukum jo to kalau nong ke pasok kendai nginya poi bet ya kan ka dekat ke waningkong ke belong kum ka jing lam prang ya kan ke bentar ke babut ke ba don ha ka dut jong poetry akan pulih kini ke dekat ke banikong kumba don ki ketin hang ni anda kumta ujakok ula khot dia laki khun shinrang pat ula ong tu yalang haju bangan yathu hapi ke ei kan jia yipi hakisngi kiban sawan ikan tin ki jam akan ke dekat ke banikong katu ka jing pa khot ikun shinrang tu ka syai mu ujakok ula no temen deh di ka kubur jong ka jingkot ka syong ai tikentin ki bakat du jong ni dekat ke banikong ngan ye thu api ka ai kan jai phi hakisngi ki ban sawan to hato kata kan kutang hakini haka kata jekini ki khun ne kan keniru syaki pateng kat bakidang mi sembai na kasengkai ke jongki ti namar bakani kadi ka benta jong kajing itu of testament ke rim imat kani kanum kut kajing keren ke bangsa kuta kajing im jong ki kun ki jong Jacob hendai kan beteng syaki pateng pakit ki jong ki kat ba ublai udak terku ya kasengkai ke jong ki na koi ke pateng syaka waipan ti hakaba yedai buat kani kerkom khot dia ka bani thu ya kai ka banja yengi ki khasi smo ka kham jan fi kani yengi kham tam hit ki akipor ki ba khaman chua ka ba ki je kren cha phang jong ka sneng ka kraw ka ba ki dan sau dong jong ka lingwet pei ka ba ar pat de ha ki long chua ki jongi ha ba ki sneng ki kentu ki ai ki jing kai ya ki khana pateng khambun sin hi ki penan kam da jing ruai de ki jing tawatem na du tara ya ban sam pateng ki jing etho de nya da ju kor kom perkhan
akar kom power ni ngisko ko makahimir bat kawan siya kata kabentahi kawan yarap na kabenta jungiru bagin kam snojan ya kanika kana na kanika dekat ke banikong ngim dei show ndrei ke banyarap ni menta kalong akini ki kentin ki badan ha kedur jok ka poetry kan kumno ki yarap ingi bangi nang la ban so tho ha ka jinge dei bakini ki kentin ki ba u Jacob udan ban ong ki laki jongki khun ki jongki so pidan ye ban ong hatu ba dekat banikong ni ngin jam no sa dekat ba Ka dekat maningkong ngam dani ndai ka sulong bai tangga ka mo pi ong ni ka kalong no ko ka jinglam prang ya ka ni ka lanong sa ndai lo ko bai ti ka ni ya bi shil khot ka ba so ha kani ka dekat ke ba kasdang tu ong mentan ni pinja jing power ni jing ruai Tapi pet bagi kentin kia benrap kumju ha kanika kentin ku Jacob penankam. Tu yalang haju patu sngow piki kun cendrang u Jacob. Kajing khot nei hmm tolong kaju hi kajing khot. Kajing khot sia kajing pencak skor ayu ba udon ya kaban keren ya laki jongki kun. Wat la hmm u Jacob udon ka kun kentai ke dina kumangilai puli ya tikilindang ki sekwam. Henry mentah ha kawai dei pun kajing keren. Ukuran betik tang bat ki kun shindrang. Sindang. Hmm. Daga benta ka baar, jong ni ka dekat ka baar hi, hoj ken tu slow yau Israel ukpa jong pi. Te ka jingban arsin, hakar kombu kantin kumni, kamut ka keren, ya ka jingdon kam, ya ka ban, pencak skor, ya ki kantin ki wa udon, ya ka ban klay, ha uway pa uway, na ki kun cendrang ki jong u. Kabaning kong, kudaw siya, dala ka jong ka kerteng, Jacob. Kabaar pat de, upanan kam da ke kerteng Israel ke kerteng ke ba ublay u ai hadin jok tu kecingin lempat apok PNL ka Hmm. kerteng ke ba kedau ya ka jing ke ku bu unsai amat ha ka bana kesingka jong u an saroy ki jak bin riu bat kin senang kami bun pai kata kadi ke bing lai il pas ti ki beta makam sakmat ti ka jing peran kam kini ki kerteng boro ar ki don ki jongki dor ni ku kam sakut tang haka jeli jong kalong ye long sem kum ki kun jong Jacob. Henry minta de kan ni ay biteng du seki pateng ki bansawan adil habut. Langi perkat nih takalian umut kaya rap ni Jacob kasakut tang hakui kalong ye. Bat ki khar anut ki kun sendra. Tidak pernah kampat de Israel lakin day makna ki khar armut hendak ke kentupu ya kapateng ke bansaroi nakasengkai ke jongki. Di hang ni Hmm. i bakal khot ka baar ka dom naka jong ka dor ka ban keren ya kan ika benta. So di film dan i ka khot ka baar tinginya jam su ka khot ka balai. Hmm. Sulong tak kum ni ba kum kajing pengkan mau ya kai bang ka keren man. Ya kai ba pir pengkan mau ta. Ba ka kerteng Israel kaya sno bat katu kajing ja yau Jacob ka bangila ban ong kajing pentemai yau Jacob. Lani kata ka ba bu di ketit ba kajing kata ka ba pula kajing oblay yau Jacob. Kami ka kerteng Israel yau.